हेलो सांग माने आमे एबे बाहरी गेलु टिके आनंदपुर को काहे ना जेहेतु पुअर स्कूल रे पैसा दबार थिला तार परीक्षा पहुंची आसलानी तो सेते स्कूल कहले आ तार पैसा आसी क्लियर कर देगी जाओ सेते आमे एबे जाउछु जाइके पहुंचिले मु आपण मानकु देखैबी एबे घरु बाहरला आलु सुदा जणैबी। ए देखंतु ता बापा बाहरलेनी ए बेनियन पिंधुचंदी ए देखंतु गाड़ी रे बसिले एबे हेलमेट लगेले लगेकी रास्ता को गाड़ी बाहर करिए रास्ता को गाड़ी बाहर कर सारे स्टार्ट कले देखंतु बाहर कले देखो गाड़ी रे बसिली जाऊँ रास्ता रे देखते आनंदपुर ये पुअर तो स्कूल आम देखे पार्लुनि देखते मो पुओ स्कूल पलि आसला बाहर की दुर्गा मंदिर ये देखो आम आनंदपुर बाहर की जाऊँ किसी किनाकिनी अच्छी आ किनाकिनी करके घर को कहीं जेहेतु जो आम किणुचु से जाम जे भिडियो भी कर किसी ना से रास्तार देखे दूसरी खाली आम मानक तो किसी पशिकी किणला किणला बेलू देखे होनी से बाहर देखे दूसरी मुझे आसती आनंदपुर बोली कहीकि पुओ को भी सांगे लेके जाऊँ पुणी आउ जो जहाँ किना हम देखा जब फांका थी मुझे देखी रास्ता जाऊँ बड़दाण्ड रास्ता बड़दाण्ड जो आपण मान तो मुझे गला बेलू देखे पार्ली स्कूल आम जाऊ फेरुचु फेरला बाहर पटू मो पुओर स्कूल देखदेवी ब्रिज छक ड्रेस दुकान बस लगी भद्रक बस ये आखु पेड़ा जाखु रस यहाँ देखो आम फास्टफुड दुकान है आनंदपुर जन गुपचुप बिक्री कर भाई ब्लॉक आनंदपुर ब्लॉक पार्क भी अच्छी आनंदपुर पार्क टा यहाँ देखो आम आनंदपुर कॉलेज ये पढ़ाई चाहते कॉलेज ना लिखे साइंस कॉलेज अच्छी आर्ट्स अच्छी कॉमर्स अच्छी केते बड़ कॉलेज आम आनंदपुर रे आपण मैंने पढ़ाई चाहते भाई भौणी पुओ झी यही कॉलेज रे ना लिखातु यहाँ देखो आम मो पुओर स्कूल गाड़ी गोटे पास कला ठीक रे देखे हेलानी देखो आम फकीरपुर मेडिकल यहाँ फकीरपुर छक आसिक आम जूता दुकान में पहुँची गलु ये जूता टी किणाकिणी करिया चल
ଦେଖୁନ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଜୋତା କିଣିବ ବସିଛି ରଖୁଛି ସେ ଜୋତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତା ବାପା ଏଣେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କିଣାକିଣି କରି ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଜୋତା ନବ ତାର କୋଉ ଜୋତା ଚଏସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଜୋତାଟି ଚଏସ୍ କରୁଛି ସେ କିଣାକିଣି କରିସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେପଟେ କିଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜୋତାଟା ମୋ ପୁଅର ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏଇ ଜୋତାଟା ତାର ନବ କହୁଛି ସିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ହବ ସିଏ କହୁଛି ଛୋଟ ହେଉଛି କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଲ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ବଲ୍ ଅଛି ଚଷମା ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଜୋତା ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଡ୍ର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଅଛି ସବୁ ଜୋତା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଜୋତା ଅଛି ଚଷମା ଅଛି ବଲ୍ ଅଛି ଏଠି ସବୁ କିଛି ଜୋତା ବି ଅଛି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜୋତା ଖୋଜିବେ ଏଠି ମିଳିବ ଭଲ ଜୋତା ସୁଧା ମିଳେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ହିଁ କେବଳ ନେଉ ଜୋତା ମୋର କଣ ଆମ ବାବୁଙ୍କର କଣ ପୁଅର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ହିଁ କେବଳ ଜୋତା କିଣିକି ଆମେ ନେଉ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛି ବସିକି ଦେଖିବା ବାବା କଣ ଖାଉଛି ଦେଖା ଟିକେ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ତାକୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ଥଣ୍ଡାଟେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଖାଉଛି ବସିକି ମିଠା ଦୋକାନ ଏଠି ସବୁ ମିଠା ଭଲ ମିଠା ଏଠି ମିଳେ ଜଳଖିଆ ବି ଭଲ ମିଳେ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ମିଠା ଖାଏ ଆଉ ହେଉଛି ଜଳଖିଆ ବି ଖାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦିଏ ଏଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇ ବୁନ୍ଦିଆ ନେଇ ଆସିଲି ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବୁନ୍ଦିଆଟା ଭଲ ଲାଗେ ଝଡ଼ା ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୁନ୍ଦିଆ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁକୁ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମୁଁ ବାବୁ ନେ ତୁ ଥରେ ଆ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେମି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇ ତମେ ନିଅ ସେ ଖାଇବେନି ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣି ନେଲି ଆଉ କିଣି ନେଇକି ହେଉଛି ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇ ମୁଁ ବାଛୁଛି ଆମ ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ନେବି ଦୋକାନରୁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣାକିଣି ସରିଲେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖିଲି ହଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।